McBrown's Kitchen. McBrown's Kitchen. Yet to cano, get it bow. So when you know, no, am I in here? Yet to cano, get it bow. So when you know, get my share. Yeah, people, I would say for yes. And now, yes, I share our McBrown's Kitchen. Ediane ped, you know. A hankwan, you know, Ediane ed. Me mama kwa ba adofo ayeshia. Say when yamre somewhere McBrown's Kitchen, mommy. Na ene ye be bon kwan, kasa ye be bon kwan. Ane, but media said that mommy sponsors. There is no shower. Sponsors, FSA was so. I just a McBrown's Kitchen. And nothing a high sense. Everyday prices for everyday people. High sense, I bought me chidom sano. Borrow high sense show around when him say promotion you cost. Into court, neko jodie, nenye fe. Sana tasty Tom. The only tomato mixer, vitamins, and fiber, woman. Tasty Tom, and colana say more jollof. And toast about coupe, wo jaswa. Vitamins, and fiber, woman. Way and a yamau. It is good for you into dima me pa. Delay mackerel and sardine. Delay near nampa don't penny. Peche like that. Oya sroya amcom nesia. Amcom high sense in Niano nti so high sense. Amcom high sense showroom bia. Don't be confused. I will say for me free awake mineral water. Awake one for life. Onum awake no. Na you will be ayare sa ho. Enu nti na me pesa wo to awake mame. Na yetimi save the more awake nsuo na yeto no, the more na kwalebuka de thoracic center so no omutumi di sikapuduo ekọ hokọboa. Nti awake one for life. Me fa akwanya so na mada nyonyo ase. Nyonyo GH. Nyonyo ye aduane pa. Nyonyo be hwa hoho ama wo. Nyonyo ye parties. Nyonyo wo restaurant. Nyonyo ye wedding. Inti sa wo peduane pa dia eye nyonyo. Ha. Ansa na me nim makeup here Aligina makeover. Mata de mi ame wardrobe. Ansa na La Palm Royal Beach Hotel. Ebusuafo. Mo ma me ntwa me ho simamra sesia. Na nama McBrown. The show no be bro fe. It's a brim moment, you know. Wo ma busia mo no. Obia pa de pa bebre. I'm home. Me dear, ade pe bia ye ma mebusia no. Me pe no bebre. Enu ti eba na aduane no ade a. Me use so tasty Tom and rich tomato mix. Enya aduane no de keke o. Enyane no bi ti say vitamins and fiber. A yema nipadua no wo mu. When you ne chi die bio na me hwehwe. More jollof. Emra so say we super use enriched tasty Tom. Tomato mixer vitamins and fiber womu. Tasty Tom. Emediane yede. Eyema also. We are a people of choice and preference. Our choices determines the quality of our lives. Our preferences depends on vast reasons. Hisense has all the reasons. Hisense Inverter Fridge is very elegant. Efficient cooling system that keep your food fresher. Hisense means quality, long-lasting quality. Hisense AC is energy efficient. It's super chill and it does not make noise. Watch all your seasonal football matches on Hisense TV. Only Hisense gives you 5 years warranty. Hisense everyday prices for everyday people. Hisense, life reimagined. 351251. McBrown's Kitchen. Ediane ped de. Adofo ayehia mu. Enne so ye be bon kwan said ye mekan ye no. Na nen kwan no de. Trese wa e be fa honim. Anhwa e bi mbebo mu TV awram. But nya wotre. De afa wo mu say, wo hwe wie pe na okondo pe. Ehwa
wotumi ye bi wo fie na so why de woni abusuafo nti no say ya krado dia na emfa ni je nhia me boy me boy me ba madam fo me nia me colleague me bibia oh boy ni hu ya efese say Salinko yeah. Well, DJ bom nyom wow. Na. Aba. Hey. Oh Lord of mercy. Let's go. Yeah. Kwame Eugene. Yeah. Go. Where you kidding? Why kidding? Kidding. I give you my dollar. But you play me for a fool. Hey, but I am money. Why am I? Oh, they John. Abba. Let's go. All alongside what you call matter, your cost to be that what you're sad. But soon when you see the assistant, the weather forecast, become a class, the COVID border. If you hear back, so what's the you make up DJ pull up. Now, walk on here and a white jacket. Near Pron away. We prawn there, Nana. We prawn. Oh, one way prawn. Nyehwe. There your kitchen nearby. Na de atia ne se nana ewiase no wo ya de ano ya mo bia hu se wo ye den. Oh yeah. Yes. Na se won se me ko Germany. Ane. Ye ko duro Germany no. Obi e ko abrochi aso de jacket ko winter jacket. Be ye ko duro na awie ebo. Me ne bigger quiz. Na ye na. Awie ebo. Yes. Ye be hu so wo abrochi nso age sade we wa hye bi. Na ye na. Awie ebo no na mo ye na. Oh, ni ye hye we bi. Ana wonde na ma. Ana ye de na ma wie no. Ti krom ho wo mo atena ho ache no hu ya. Jack. Ade na mo da so hye winter jacket so hwe. Ghana de omnim si aba abrochi o ya anhye angusu a. O mbeka ti ejina. Ya ma. Obi islegon be kra na twa photo ni aye. Intino. Ti me ba na wo se me hwe na me de hye. Na ja me wie ama woro na amabu apron. And sao. Inti ufra breche ba enche. Awo na wom chilling wom. Yeah. Okay, ti mami ni na ma ba aduane ho. Mate. Nana mama ti asem ho. Oh boy. Nana. Salinko. Yeah, nana. Wo de fama me ana me hangi ni yema. Hey. So for club preach o yi ni jacket. Na papa kra sa bro ba se. Nka manu ntuma. Na ne nkobodin o. Me o ja no we dey. Nkobodin. On spata ba bu betimi afo me. Ne ga ni me o. Why? Pa kelenke bi. Uko na asem ne hwe. Obam dey. Ne trouser no sa ankle. Se de obesi asema no adi wat. Hey, Pizzy, what? Yeah. Hey, Pizzy, what's up, Jack? Your man, they come cook. Watch me, life and color. I was here Oboy Salinko, no. Sally now say never know they are McBrown's kitchen. Nana me da si bebre. And ye be yam kwan. Ye be yam kwan, oh. Ye be yam kwan. Na enkwan na ye be no. Matu ni din. Your friend say. Enu echi na me yile ni ho. Okay. No wa adwuma mu. Okay. Na msi baby. Minya ni di. No si baby am coming. Oba na ma wo fufu. What you say? Na ma ye me nkwan. Okay. So baby, I'm coming. Yes, I'm coming. Enkwan no din no. Eh passion, baby, I'm coming. Okay. Yeah. I'm coming. Oh wow. Nana, I'm coming. Nana. Oh, I was here for. Salinko per drink na. And drink any you cocktail an apple and a red grape. Okay. Rainy apple. Apple na. I'm coming by chef. Yeah. Baby, I'm coming. Baby, I'm coming. Oh, okay. Hey, awari ayo do nana so ho aye fedodo. Na se ne nkoma nyame de di obi nkoma Beatrice o se wusu. Your wife. Davis, yeah. Ono na be ma de otie wo yira asem a se ye ntwanofo. Ti mi sister nkoso hema abonwure hene ne yire. Tina wo se be ma da obi twanofo na che so wo koye stubborn.
Nti waka asa nti da bia me yele no fo ho de. On fa ni ago. Enkwala no monka flawate. Ye kan no fo an bro fo den de ampet. Nom ni enko. Hey Mrs. Davis, why are there? Mo why enche there but said Oba pa Beatrice. Oba pa Beatrice. First here. Na fe yen hohoro yen sa. Na ye mebo ye duane no so. Enama. Yes. Okay, bibia bi wo. Bibia wo mi tanyina wo. Dun so dan ni me ne ham. Dun so dan ni wo de. Say aba wo fie di ura ba fruma no adun so. Okay, nana. Ani ade a e ha me kakra. Oboy Salinko abusuafo. Sali wo se ba be no ade an. Fufu. Ene nkwan am coming. Ya mobo am coming ingredients ne so a. Me da se bebre. Nana oba am coming kitchen a eye McBrown's kitchen a ye am coming soup wa. The dinka wo hwe ha. What is this? A cassava. What is this? A plantain. What is this? A tasty tom. What is this? A delay mackerel or mackerel. Mackerel. Thank you. And what is this? This is a meat. Where you precontre ne nine no? Ne nine no. Den chini wo ni bia. Yeah, pigry feet or ne nine. Okay. This is meat. And then cow meat. Yeah, wo adwini we nana me ma kwan se bodin abeka din be. Your friend no hineba. O hineba. Mo. Adwini we dia yo hineba. O hineba. Ya de yam panfo nkwan pa. Panfo nkwan. Ai. Nana me wo tomatoes e wa ha. Me wo onion. Ana se jenny wa ha. Jenny. Me wo garlic. Yes. Yo wo nyadoa. Garden eggs. Bruni friend in garden eggs. Yes. Garden eggs. Ana me wo kakaduro. Yes. Bruni friend is saying ginger. Or a ginger. Yeah, mentam. Ana me wo pepper. No 2 types of pepper wa ha. Me wo the yellow pepper and the red pepper. Okay. Afa dia bebo ni din brofum. Adua wo fa no wakam pick and paste. Me wo adua wa ha. Ana me wo kwa nsusu a. Kwa nsusu a kwa brofo din de ye nyina nim say Easter na da so. Easter. Easter draining system. Kwa nsusu a say nsusu aye. The Easter small gardens. Easter small. A friend take berry. Ne brofo din. Take berry. Ana nkuruma. It is Sally. Where I'm coming, or Buffy says, Auntie, I'm fine. So quick. Baby, I'm coming. Baby, I'm coming. Night as a young Samra cry. The baby, I'm coming. Quan year starting to say. Me pay idea menua matoso de ni bi wo. Me ye na ready amount. What's a medican noa eye enyadoa no. And I who be bia. Yeah. Me noa nyadoa ne mako no. Na menua pre-control ne so afra because me mrani so. Okay. And aduane a wo pedi ne ntem so ye nche. Me na nko se me fam yenu miensa bi me mpese me nkwan mu be pi bebre. Okay. Kono so kono so e depende said ye woni ofiefo musi pe meko no meko na mo befa na wo pa fa me ni na metimidi otimidi na e ma me mfa kakra nka ho ai enti no niam e komu na na ekomu no okay e wi an ma ba me pre control ne so tino ye be twitwa pre control ma ko kan ye be twitwa pre control ma ko kan pre control no e twitwa okay all right say me catch you say what's a kwansusu ano etimeko kwansusu ano so e ko ho what's a ko ho ya huru ni nyina nto no so adan no ansa madan agum ene na yankwan yi de e so tachere maso nse wani nana meka bibi we ye adua no ya yusu ache wo Ghana na nka na meka say cut and paste otu wura wanu ma na gra otu ananka gra but nei no Gideon sheda ni nipa beble musa nti menyata na nka me mobone o menyata nti different method ne say nka ye bonnet wo bonnet tew enu nso no ma ne o ene mo me blender nti no fa ni nyina nse ebeye mra ma watimi ayamafra yeah blender dia no fa kakra bi ho emfa kakra bi okay so ofa ne kakra say man kwan ne nya so take man kwan ne nya so take abutuafo Oboy Salinko na mne bon komo no ne enkata so e nice one
Voila. Ala. Yede ya toso de ni ye prekontwe no asija so yi next step I was say enema bi wo wa ye no ansa na ya yusu won kwan. Okay. Ebi wo ha o yusu ni straight. Na wo de abe join en kwan no later. Okay. Nti memo wayam me kakaduro ginger no. Ndio pesa me yam yigu a. Memo wayam me ginger no. Onse makoni bi wom dada. Kakaduro nso konkwan bebre nwono. No. Nti de wa fa ya ye. Twitwaje ni nso na anasa nyame nkama. Ana enye so betwa nkitwa kra wo de piemu be nsia mi be nyam. Oboy Salinko na odi ba de sen Salinko ya sa ya ka hoy. Na medini e Abraham K Davis. Abraham Kwaku ana Kofi ana. Kofi Davis. Kofi Asuman Davis. Na they say me Mr. Okay. Mr. Abraham Kofi Asuman Davis. Oh, okay. Enam na me de esteem no. What's in your taste? What's in your taste? Ho me check akra. Mr. Davis. Fagura. Intimate blended. Blended. O chance I be nkwan de na sija no. Me da se. Wo gas EDM ze. Wo ka ni mu 21 na be hunu ne so no. Ntu da fa de o de be gungum. Me yewe nti den na ekom. Nam no wo sam de nam ni dikan. Okay. Na Mr. Davis, who the garlic ni bika ho? Me pa cha me ma garlic. Okay. Na hweja no ma me na. Na me hwa ma. One thing say oba bia wo kodwomu anama no. Wokọ ahwene ye. Wokoto fatawa ni twanko. Na akoto Yusuf nso ani twanko. Okay. Abdo ni nipa wotimi twa na mpa kakra ma mania ekodwom no. Oh, okay. Abdo. As internet obeto na maji so bisen nipa ni din ansa. Yewo Abdo Wahid. Ono ne twa papa mama. Abdo Wahid ne twa na papa no. We beef ankasa no wo se o mane yenketwa kakra. Okay. Because beef no woni tasting nko. Okay. This are the boss. And I said nice one. That's it. Beef no de anya no ne nam no na emu me taste bi a obewo. Nti kakra bi kura komu a enye ba. Salted beef no. Kakra bi yemfa ni nyina. Because on say opera control no so pension. Okay. Na je say me ne enam a e contain ana say fresh meat no. Me ne no ewie e wo by steaming. Okay. Amen soja no mo. Nti we for yen kwan no na e koso no. Yeah. Jende ne knijin janso ne abende. Nanka baby ani a akoye be man kwan nanka o se bi so kakra fa konkon. Anka o se me ye no me bonitew me din toast no efra ne mo mi steam no kakra nti me din toast no be gina ho kakra. No problem any. Fa steamy ayi meto in liquid no. We see ni gugu. Uko jina for MP. Yeah, so we are MP and I say say no mi ko jinai say me no ehia ai manka nanka wo ma mehu se mewe ni ana ma me ko ma awe ni me wuro hum makaka wuro hum do na akem uko na nsi me ko ma awe ni che say you were to ma me before me ko dru na nkrofo decide that before say uko no mu a o ma fo mu adwene o ma fo mu adwene eno na uko ama party ben na me kwa ma PPP. Dr. Papa Kwasi Indom. Ne party. Na me ka se ma me 10 tomatoes ni. Anti 10 tomatoes there eno ani tasty tom. Ntini tasty tom so be kombi ho. Yeah. Or tasty tom na nka se kura different taste. Kura ni taste. Yeah. Nti you say tasty tom so be konkwan ni mu. Be ko steamy ni mu. Be ko steamy ni mu. Na no ye mfa ne bebre sa. Okay. Mfa kakra bi. All right. Kakra bi. Mankwan ni ye fe. Mane ye de. Tasty tom tomato mix.
Medasi. There was for said that the Biamecano. And Tosi o konkomo e papa ahodi wom vitamins ne fiber hye ma no ani intisa wo use no amfani nyina tetigu konkomo which is plastic mu na fa show fridge mu ene da bia obetumi use ade kitchen ade ye nana abebia na waye so da ye dada ne mo wuni wa chira asem ye mo aya na etupa achire ne mabu anu no asasa mfro ho kakra Matias entino Yan kwana na busuafo Mr. Davis. Bono. All right. You. Na mayen kwa wabakosem so kakrai. Okay. We are branti a free krobeso. Me free me aduase Kenya sini. Yes. Onsa asante de ya na dodo na yefie maame side. Me aduase Kenya sini. Oh, okay. Aduase Kenya sini. Yeah. O ma no papa ina na papa o ma me nkwa. Me ma me nkwa ne free ho. Na me papa free tafo pankro no. Oh okay. And enti wo de asante kro ne dua ne mu. Asante kro dua ne mu ana me free. Wa na free. Yo. Ye wie we ye den. Ye nwa e banchi ne body. Ye nwa e banchi ne ye body no ne nko. Se de be ya no betimi ade na so da ho. We no on say. No baby I'm coming. I want some pie ni mienu. Yeah. Said the bear. Fancy so my way. Why are you and I and yeah, 10. Yeah. Baby is on the way coming. Miss Jana. Nana, one thing is I'm a refi. Mammy wasn't coming 2 mention and now Obusame. Asem kakrano. Nti afi I want some to mention it. Ewa na me kwa nyina steaming no ho. Yeah. Sane wo kra na we aduane nti do be ka na me bi so. Nti minya atreketua. Okay, wait, baby. I am coming. I'm coming, yeah, pentem. Yeah, pentem. Nti ai. Wa so na aka wo prekontwere. Nti no. Me man no so sa. Nti ne no so pi. Baby, I'm coming. Baby, I'm coming. Baby, so eba. All right. Nti edwa e banch na se akwa ka ho. Je. Yo ransa. Afi otimi dwa banch. Nti se e banch no de. Ya dwa wi anasa. So far ne. Nsane banch dwa efe. Nanam dase. Why de. Yeah. Akodru me board ene so. Akodru board ene so yo. The bank no is so. Okay. I think some machine soon kakra uti some top na. Yeah bad. I'm God saying who ye. Na onim say. Die metimi ye nya mema nya na etimi esa. There be me don sakra ne body adwana e me papa. Ene ma band ma kwasi bu achimi ho ye hu no. Ani o. E ka precarious so tias ya na precarious. Yeah. Chese nana nzo kwasi bu achi ade efre wo me ho ba konze me need card ya achi so unya ne obesa ni nyina ana nsu me nom de ade achi so okay so we ya wo dia ba ya na bubu go adam ne beko ene bubu bubu achi minum so na no say you serious Bantama kwasi me series. Egusu yi anase ye wi. Oh, egusu yi wo UTV. Oh, okay. Bantama kwasi wa so na ye video. Me anam ye video ya. Kofi bin ko ya ne manya asem ya nyame adom ya sort no. Ade na ko ya no wanya asem. Oh, say enwum ni mu din na me fai. Okay. Tinan ko peso ye ne court sem. Oh, na ye. Ana me chance o. Ade efense wa ya ade na obi esua. Ene ma ye legend. Yeah. Nana mnim se no ntiase bi wo msa. What you say? We say o dressing e ma bibli na hwasusua. Yeah. Me pa che what you say? To wa akoye role model anenye sa. Ai. Na Salinko uko school do say. Yeah, private and confidential. Oh, Sally. Sabe bia nyame de yesi. Me we JSS. Me ko secondary school kakra. Yeah. E wo POP. Prince of Peace. But me chantro. Me nura him bia. And yeah,
Me nso me call secondary school. Me first time na me graduate. Me dey me graduate. Me wie. Who wie secondary school? Me pa chan. Kumasi high. Za Jinyase. Me pa cho Jinyase. Ayo. You Kumasi high. Kumasi high. Intinada na your person ye no secret and confidential. You have to let people know be proud of you. Yeah, to be proud of me. Yeah. Because me say me POP no there, but me can't throw. Me tell me to me school no. It me the such robi. Ana baby am ko school so ho ana me yire kro mu kwan wo. O yire free. Chirapatre. O say na won anti free school kra ti me ko. Me ko ho. Ti menka se SHS ana me nso me ko dream. Okay. Yeah. Now primary ni ade no so ko we. Me ko primary wo Kings International School. Na be so be school di. Me ko Macnilos kakra tafo odu tafo Estate Junction o Kes Junction ho. Ana kuma se friend APS no. Ana me best ne ko wie ewo Kings International School. Airport runabout, yeah. Me ma me no wo mu, me ma papa na yire. Mr. Frimpong ne. Me na fofo pa, blessing papa. Blessing papa. Ana Gideon. Ogidi. Wo hwe me ai, Oboy. Trese na mama ma fe papa. School near from Koske. Ade. Na me na maye kesi o nzo ka se me yila ya de. Na se skeleton. Na me se skeleton. We use skeleton na yi mi am say nso e o mu anse. Me de yenyu battery. Ani enkosie me. Na ma obi an ho odin bi apese o try na o try me nso aboa. Nkase no. Se de me si di awo wo no. Yeah, me time na koto new rob. Koto rob. Tini enkame. O kame na wo koto rob she obotom. Oh, okay. Na so far we na ben nti yenhwe ni blending. Nti no goska. Wo be hwe hunsuo no ana so bende. Na me hunsuo no. E ma yenhwe che se. Yenyi mame blender na mame we no na. Menyi makone ne sa to so de no. Oh, Fiegua, na me saving soon. Okay, nice one. Any nego. Koska Fiegu. Mr. Davis. Yeah. Fiegu. That's why man. Intina ube you opera country, right? Yeah, na media coast team in London is good. Okay, I mean Dumjan. And quite no so almost adodwa. Almost adodwa nesa. And it's okay. Ska robo ska emfa nyanyum go ska no be you that no be you. Hey na aduane no ana ye ntokwa aduane no ana ye ntokwa na me ubetim ne me ako wo sister penyi wo sha ma hwe wo wa mbet me nyino wo we ya me kasa asem no China me yire wa around. And 19 am say wo hwa ma hwe wo. And no mo so. Wo London. Omo as me kai awo no awo hwe bia wakai. Wakai na senti be blending we. Eh boache Jack. Yani na nani ho. Na dada na Jack. Na ma. Eh. No we aso u ya wonchi ne ho na ne wo yan ni nyina dia say enchine ni nyina se bahana okay obe ho taste we dem dey see am we dey dey wo hwe agum na ya me dey normal water ni bi ebegum ma me nyam we na akoyam toast ne fra ma me okay we be man kwan okay putogum hwe agum no ni nyina the same na ntia dey toast ne efra fra to so de no na ye bra ni nyina na se at once taste na me pre no kula abam dada se testi tombo Koska ma yewi o na sesen atosode no hunsuo no ntina nka me atwa me nchene no yeah but medical de bi agum me ma wo ka we kura hwa nkwa ne mene me ma aka we hwa araba ma wo fufu ato mu no me de adi we yaza o de owi a ka bi hwe na we no me pese nkwa ne be etik eyetik ani di ni baby bi e wo ho enti meso ne so we enti de opia yenyu suwe no yenyu suwe na se we ne dem de boss stand by what the boss stand by na se ida se me hwie me mana kwa okay be man kwa so open light die so ne so aya pejana
Upeja na etimi asone. Mami mbo. Na asone no. We. Na obo. Na obo ni tew. Obo ni tew. So obi ni mo obi nso chele. Oscar, so ye ben yansu ntimi. There's a din wanya so mo. Na Oscar na me beja din ne friend. Ne da. Okay. Fako. Nti abusuafo sabre. Mfensu ka camera. Ene ma mensanfo. We ni mo. Opa Oscar kan wano ye so behia o. Enchine na kakra. O pra kontra no ho. Ayina. Nsuo no a. Atosode no ho nsuo no. O kan no hwe na obehia de a wa he wu hia de na eja ye ja ne kwan. Ba. Ye betimi de alandim. Ye betimi ni nsuo na kan ho. Ni Oscar. Ye betimi de alandim. Asie ni ntim ma menso. O betimi aso ne de aguso chese. Still na akran kwan ni mu odu. Afi na adwene ne time no aso. Adwene ne time na fe na de no be ko ho. Yo. Nessa format now de precontra ne kan we no ho no. One ano more. Ano more. Now oh here sanchine no ebia na aye too much or na ko hwe nsuo. Nice one. But they okay to the agum. Nice one. Ti adwene no adru ho. Okay. On say adwene ne yedi kan aho. Ya ahoro ho so kama. Ani ahoro ho so kama. Yeah. Adwene pese time bia wo tete ne ho won kwan mu. Okay. Oba wo tete ne ho pa wo te sa adwene ayaho. Oh, okay. Cause o wa agro mu emu ye de. Free mu a de make. Ti adwene pese wo ye separated. Koske wu huru. Hulu me. Koske. Nese mpo wa ye kase ni ene wo yire wa ya de baba. Nti ebe bu mienu wo ho. Embu mienu. Na se akomu straight. So hene ba no. Anu nsu ya de. Amkaka na se ai. Kase. Beje na mensene. O de wa asem bia. Oscar. Anya ye de. Anu na do ho. O mi anza na ewie program. Kokoskaska. Na delay macro no bebe mu time ben. Uhulu me, meden me yiwanu. Eni mejan, koska mejan. Acha dia wasa chira no. Delay macro no bem time ben. Nana delay macro no e was a bem after see a hwie banche ne body no. Ana ade ba ko ewum ni say initially no obi ayi na adwen so okodi dwa ba like soup a aya na okane nam nyina a opese wo this salmon esa aka ho but with delay mackerel no me nya advert ma delay ankasa wo ni mo mpese me kira ade a ne nam no betumi aye okay anyhow aye see spice na be man kwani taste because of tomato sauce na ewo ho ntino ana asin kuma so ebe no one separate ye be no kuma ne separate ana emphasis so ewo okay ana e wo fasi so ma me na me hwe aduane ne hwie banche na be banche be wo anything can happen ti wo hwie yi ti na me boa na mdu kuma na sisu ama no abema pa no wayen simple no heya ni yeno Oscar Banchinef pa okay so Oscar me wi onkruma tena me set up wedro no ma why wedro no yeah ene why ade wo ka no bibia o anaka se di agro ha me ka se me wo no soro ha Oscar be hwie me niam agu na no se bia ye be blend ye blend ye be we ye ka ena busafo nim se ya na ye kono se ya ntino Oscar ohima on kwan so na ehuro no kama we na nya ba wo de kofom ni de metumi de
Macro no. Delay macro no. Sa pepe. Usafo ye fufuo no ana ye ba be wo no. Nti ye mackerel no, ye delay mackerel no ebe konkwan ni mu. Na ese ye wie nkwan no wa ha me boa. Nkwan ne de na ye wie ano no. Ye wie ano no. Be mapa. Oba from kakra na ye. Yanko fon. Yanko o de fato ye nyefe. Ye ko fon mi de. Mbie so kakra. Be mapa. Oske. Yeah. Perfume ni yanko. Ya body no asa. We de hyehye shinti no. So when you na wa bra. No answer me born tew ama. Okay. Ndie. Enu ti na mehwe me wo obi wo ni mu wo. Okay. Ti mehwe mabasa ho na to me wo ma. Okay. Nti ndie. Wo de ba wo ben mamu. Nti no. Oso otimije. Na me wo. Na wo kakra. Nti mo ba ma e mre kakra bi na trese. Fufu wo so de obi ani wo. Se ya ne ekono. Na ye twa ye ho aba. Ye beba no. Na ne pre kontwere nkwan. Ya adwene ye delay macro. Nkwan ne din no. Ena ya duane ni nyina ye ka bo maye. Baby, I'm coming. I'm coming soup with co-skeleton. Mr. Davis, sorry. Yeah. Mr. Davis. Thank you. Yeah, Oboy Salinko. Yeah. Yeah, but see I was here for. Wo ma bu see mo no. Obia pa de pa bebre. I'm home. Me dear, adepa bia ye ma mabusua no me pe no bebre. Enu ti e ba na duane no ade a me use so tasty tom and rich tomato mix. Enya duane no de keke o. Enyane no bi ti say vitamins and fiber a ye ma nipadua no wo mu. When you nechi die bio na me hwehwe. More jollof. Emra so say we super use enrich tasty tom, tomato mix of vitamins and fiber womu. Tasty tom, emediane yede, eyema also. We are a people of choice and preference. Our choices determines the quality of our lives. Our preferences depends on vast reasons. Hisense has all the reasons. Hisense Inverter Fridge is very elegant. Efficient cooling system that keep your food fresher. Hisense means quality, long-lasting quality. Hisense AC is energy efficient. It's super chill and it does not make noise. Watch all your seasonal football matches on Hisense TV. Only Hisense gives you 5 years warranty. Hisense everyday prices for everyday people. Hisense, life reimagined. 351 251. Delay sardine, peche like that. McBrown's kitchen. Ediane pedo. Abusiafo. Ediane na you ready. This is the edition. And edidie. Into no fufu no asete. Abrante. Bien kwa no so na nyo kakra. Fa kokon ho ye. Fa kokon ho ye. Momwame. Na me na Hisense fo ase. Because my boafo no so muni ho ameni ho. Sana me da tasty tom fo ase. Tasty tom in toast ba kopa. Vitamins and fiber shem. Hisense nuane amcom. Inti so ko na hu amcom product bia o Hisense showroom a. Mohu eye papa pa to say the Hisense tie na. Sana delay mackerel and sardine. Nampa dom penim peche like that. Ebusiafo na me dey ase that so ma awake mineral water. One for life. Awake, one for life. What is what we pebra?
fa ba ko si ana fa ko si wo afa ben me twi ben me koska twi ben me ben me koska ska matching bell binia banana ma matching bell me dofo na ne me se matching bell me ile papa bi na na ma wate matching bell ye ma me ba ko pe matching bell but me body me pa chao achede free high sense amcom gas cooker that dear pa won din ebi wo ho ne bo no so da fom a sujafo awarefo teachers national service for tresa wunya right sense abenya biato na so fa ko hwefie sana irony amcom awake mineral water and a royal drinks kasa preko nsano adwuma wonim kasa preko da kasa ye no preko ye bibia ye papa ebua ni pedua no nti nsuo yi ne drinks yi ye wodia ye da ase oba pa wo fie die na oba sima wo fie yi na wo yiri ahofefo wo fie die Testito edese now your spaghetti she ho and toast no so na gu ha no enti fama oba Beatrice so fama ojolo fama most you on fama kwa if you up delay mackerel and sardine afia oyonko afia na ekonu aduane odi delay koye nkwan ama me ama wadi me pene do enti obedi delay me pene wo ne yo tell you enti ene yenko didi aboafo ese me fa nyama nyina mawo nyame nhira osali nyame nhira pa yenko oba pa yegina ne ma ehun yi de aduane no me be nyina nura na me wie me exams nyina wo gogo ada gogo nkwan no wo ka se me wo fufu me gogo nkwan sa yeah computer so me yire na me gogo wo yire na gogo nkwan ni fi no why ba cho me de ne bai gogo bra obafia ya nkudi zo now gogo me show you so the animal sisi o the other ne beba the other ne yire ba wow bim don fie rakra ba ma hom don fie ra obafia if you are for the this year dada ho wow gogo what say ene gogo yenko ka nkwan ne hwe say said ya wo kire no no an wo ye no a ujinidi ewurade obodo okunu nti ya hore yensa ka babusuafo Salinko wife Obafia Beatrice Beatrice Davis Beatrice Owusu Davis mambi fabrasro ne nche ene mambi nche Salinko koska asansa fa de odechire efeso enkranzo ne etian wa amfa anchira nti obama google ejina chana google transe mo ani oni bibi mo ahwo mo transe David come on me fie ni mo transe mo transe ebusa for said ye ne da no edru sabre ya yesre onyankopon so obete ho amaye nti odonfo mobrohu for sabre o manya fufu o ene nkwan te ho amaye ni ani nya hode bebre amen ene na afia ye be se fe ho ya dwene no nie afia te yini suma me ya nkruma na hwe ne cheni yo da boy be san kwa me nsisi nsisi bi me nsisi na hwe kire kro me de preko setum ti me de ba ko ba to me de nso me chimagum kwan ne mu ye nti afia save your husband for me ebusuafo ye be didi ano me de me penkruma pa me ame nso me pepa okay yeah na de ama yetime de ye dofo nom kire ne se artist aya na binum nim se ye ho ahodwan enti ya anya na sansa fa de ode kire aya na ma se be ma ne bi ba omodwene ho 220 ode kire na chese adwuma na si omo ho ato mu so na omo hu se yo ebusuafo de aye ne de fufuo no na me be kan hwe no wow sali o start ya ni start bi o da bi muni okay muni na ye nyina me me di ho adanse ore de anya da kro ntimi nka wow
Well, we did. And chilling come from no bet. Where the Google? My prayer, you my cousin. Where the wine, you know. Baby, I'm coming. This is baby, I'm coming soup. Now, on say, precursor and say, no. Okay. Me and say, who baby, I'm in Famana. No one me a good. Wow. Maybe not their frank one. Because a chair near the tomb. Salinko. Nana. I come on. One day. And one day, and I'm one who are here. And one day, come on. Tell there forever and ever. Amen. Come on, sir. It was for the India Koye. Oh, Sally, you say, why are you Beatrice? I know Koy, a Koyan and me, you say. Politics, PPP. Ubeko Biwana. 2020. I went there with fishing. Inti Mimpaba. Seminya 5 for Klana and Kameko. Naminya bro 5,000. Oh, okay. That means me wado 4. And contest na ye coin. Ninkan say, yeah, you will near any past 7. NPP, NDC, PPP, any at all so Ted. I know many chairman, party chairman, HCI, near Lotte Brew. No, Gassi Abeko. But near my big Kakraham or party no. PPP party. Yeah. And then your man house, Nana may now me be rap party no. Me be rap party nim with job passion. Okay. Or development or developmental passion. Inti I'm rap party because of papa ni nyuma pa. Oh yeah no. Oh yeah no. But party. What a party we are nyɔ deɛ bi mu. Nkurɔfoɔ deɛ. Na akɔyɛ nkurɔfoɔ deɛ. Nti time bi a wɔsɛ leader no. Ekenya ne ho a. Na ma. Ayi the papa de okenya ne ho. Okenya ne ho in terms of business and ɔno ane side no. O create everything good. Ɛyɛ. Me said ne fault ne deɛ. Ne fault yɛ he have to be a social person. Man. Yeah. One share that much sociable. Unko programs, but yeah, the programs na eji. Nti Dr. Papa kwasi ndom wada ma wutemi a audition. I'm not out of from your party. I'm still in. But some advice be why I shouldn't be private. Me the way na tum. Say you were great event be a be ba Ghana. Yeah, hu no. Che dia me kan you. What say maybe o ma ye hu no. O me hu na nkrofo anya ho do. Oh. Yes na na do aba o. Yes former president Mahama bo. Yes Rollins kura baby o. Ono kura ono watna ne baby dada. O man panyin kofo ba yo. Ah na emom. First party no. Party say wo Ghana no. Ye ne third first party. But yeah papa. Ente papa foto yi common straight. Ye kase bi ba hu no. Party kase bi ba hu no. Afashe kase bi ba hu no. Which is bad. You ne personality no. Our programs I say. Obe ba enkrofo ne ho do bebre. On betime show. Asemo aka boni bia ni. To obi antewa whether YouTube no I refer obi asa onko ho no nkwohwe. What I say? When the last time chance ni? You see adwuma no. O say kofo sin trase kakra. Adwuma na sin trase. But the trust in this year, no, or almost like 3 to 4 factors. If you mean you be a more team prepare, you two are here. Yeah. First factor. Are you old pioneers now producers no? No more baffle from here on my joints. On be old pioneers your film because you're new old actors. No. Old actors. Okay. And no be na ko kan ya Ghana where before. Eyo mo caption ya. Ekoba asa me se na ma na ejakuo ni masiesie do as. Omo na sopo me career. There be person me che say old pioneers na new producers na eba no. Na ma wo ho no a use obi foforo. Ejakuo wo ho ni apentu obi foforo ho. We wo ho there be
ɛno na ɔmo yi free na ma adwuma ne kɔ fam ɛne one factor cause mo na mo kura adwene na ne mu odu no ɛyɛ one factor nti man ka sɛ mo ma me ka wi akɔ fam sɛ de da YouTube ɛno kra de ha me abema me da se ɛyɛ one factor the second factor empanyi sɛ emre dane ano ayɛ de wada no bi abu mu ano abu first ne opia mo nkɔ achi ne ba ayi CD so ana say yakɔ a pen drive and social media you say ko internet so ne ade ɛdeɛ na wɔse yɛ flai no ntwa fufu ne bi mna ntwa fufu ne bi beka matempa cho me enfa fufu no extra mra wae it no say producers na switch o mu nkɔ wɔse switch yɛ ho kɔ ba o man nkɔ o mu twentwen ya na ɛnyɛ late abesa o mu ɛnyɛ late say unze ensa a wɔn ho but wɔse yɛ de adwene ne kɔ ho ntem ma ba kon kan ne enfa yɛ kɔmɔ no mra wie nkɔfo expect sɛ mɛka sɛ soaps na ɛwɔ TV ne so na akele ya na intimi nkele ya da de aka ne sɛ ya yɛbɛdodɔ yɛ ho ma frɛ nana ma ya frɛ nana ma yɛ frɛ Beatrice ba menyɛ ye jai sadia no awari te se be mena nana awari no unya papa wasumjo ana unya ahotoso nti me de amba mu de no wa ahotoso okay ana mo wani da so no na me nka se ni nyina na ede misa se fatu ya fubi o se awade te se kuntunkuni o de ka tan ho a emu o se o yi flu ho so a awade ho enso ya de a wo se bi cover na ho beduro obo ya o de bi afu ho nti oba bia wale no ngusu a ka se mi pre-control na afia ne ma bi wa ho we ye kan wale asen wo de ye kura no na me sene afia na ukro otuma re ho ana de bi o ma asre yaminti awene de to say nkwan na mebo a Salinko me da se oba McBrown's kitchen what me da se na me show ene mama ha be kitchen ha ye de na mpeta me baby ena wa ba na nkwan no so de fufu nde me betwa extra one two months rechire kura abusuafo me da mo ase me da me nua ba mai ne yira ase gogo na me shira pa na de mo hu se ma san nkwan ma ya fine na me chama se me mane nto Ghana se PPP ye be saba ye be saba mo ntwan yen na ye be ba be sene akoye campaign owo be bibia wo se ye ko ekobia na ye twen mo so ampa abusuafo ha na me de McBrown's kitchen baba wie ye na me de aseda Emma High Sense Tasty Tom the lay mackerel and sardine and a wake mineral water na wa wo hwe me so me da wase me makeup if allergina me duane akru di ye efi nyonyo GH nyonyo fight sana La Palm Royal Beach Hotel eso kama boafo nyame nhyiramo na McBrown's kitchen da YouTube from beginning to Sabre ni nyina da ho me so ye pese san kwan no nkwan wo se wo hu ye ntino bomoni ana ye bi wo fi ne edi baba wie yo McBrown's kitchen ediane pede me da wanse McBrown's kitchen ediane pede McBrown's kitchen bring us so McBrown's kitchen ediane pede McBrown's kitchen bring us so yet to kano get it bow so when no amayenia yet to kano get it bow so when yeah my McBrown's kitchen McBrown's kitchen